I have also written on behalf of all the cooks of midday meal because they receive a small salary, only 1,000 per month from the central. So I request the state also to give from the fund of the state for them also, so that at least they can get a salary of 3,000 or 4,000 per month. Nonghikai Skul Adhoc teachers sa Meghalaya kila knyumi ka sarkar jela ka ba amsyam lakhot yakrani ki mentala bun benai. Kinoy lam jong Federation of All School Teachers of Meghalaya kila ibu tarik bat menteri ka thok ka Pule ubat lakmen rumbui ban pensngoi ki jingdawa ki jongki Henry kata ka jingkular jong menteri kampat syam la urlong hadu kini kisngi. Kinoy lam jong ni ka sengkle thu hakilat pathai kubor. Mga ngaday mo iba kenat sadam President Jongka Federation of All School Teachers of Meghalaya. Kabakan thuk iki Adhoc barok hot haka state barok kaway nadu LP, UP, secondary, but higher secondary. Lakot Union Minister haka arpu pratari wagos arajar kat kendai. Tulawan hamalki ru kajinyalang hamalki ka ba he ba ka ba syongshit ba. Hangni kadon ka newspaper clipping ha kabawa na kalyang Konrad ru hangni ulong. Konrad assures to address plight of ad hoc teachers. Nadu arpu pratarik u agos arhajar kat kendai pi. Hangni kalami in the headlines. Te nak tagadaw mangi kum kinong yalam ni tray yakaju sikaju naman nadu arhajar kat praru jarjar. Arhajar kat kendai ru jarjar. Arhajar arpau ru jarjar. Arhajar arpuway ru jarjar. Tengisu penkenmau kat kum ka artikel arpuway jong kariti sensyar jong kari India hi ubriu na kabriu udi banyo kata kaburam ban im haka imlang kasalang ban itu ya une ya ka mo kum kita ki briu ki badon buram nrei wat kinong hikai ki badai kita ki nongte ya kajat benriu ru kiladu ya kata ka jing itu kiladu ya kata ka identity kiladu ya kata ka dignity. Namar balay ita itulop ibarit palat iba ka sarkar Meghalaya la sansnem menta mendon kanu kajing penkiu tenalor kataru ki memorandum kawai hadin kawai kajing ya Kynduh mo nadu kat arpu pratrik wagos arhajar kat kendai hadu menta 4 don kanu ka action na kaliang ka sarkar kana kaliang nak tagadaw na kaliang jongar ngalat ho biang hangni kajing penkenmau bangi la pha si thi shapi bat nganget pidang kan mauru bahaka arpunya utarik September arhajar arpuai chief minister ulakot yang iban ya keren tang sisin andrai hakato kajing ya keren pat la ada bu yu director deputy director banle kakam kabadai banle hana ban ay kata ka deficit patan mla ban ay ka deficit system andrai hadin balak budin adu menta undan ai kila ban ya keren kanu kopor khot yaki kanu kopor invite yaki kanu kopor pi nang tang akwa ruban ong kai kani ka kajinglong nong nikmat ladap smai haka constitution of India bangan sensyar da kahok bangan sensyar da kajing tip briu bangan sensyar da kajing tip blai mo ladap smai hang tu haka riti sensyar jong kari India pi kum kinong nikmat mo lajit ikinong nikmat pi kalong kini ki representative kini kinong nikmat kidai by the people for the people pi kadai banlong by the people and for the people ndre hadin bakila job menta kalong no by the politician for the politician kalalong kongpong pi against the constitution of India kinong mikmat kiri ban buram namar kidai kinong mikmat jong kipat ba barok kidai ban skor ya kajing jong kipat ba kidai ban snap ya kajing jong kipat ba kat no lelai kajing jong ki Nonghikai ki badai kita ki nation builders pi kidai kita kinong sensyar ki badai banlong kinong sensyar ki badai banlong for the people, by the people, for the people. Namar la jit yaki de kipat ba na kabanta kajing don kam jong kipat ba. Nrai hang ne pat kalalong no by the politician, for the politician. Te kalalong against
persya kari ti sensyar jong kari India ta